Hello my beautiful people. Hello vlog. Guess what? Mugiye kujyana. Turi nimugoroba. Ako as long as turi nimugoroba ntabwo byatuma tudakora. So I'm with my family. As you see, I'm with my family tugiye kuri market imwe. Zeberuke. Ngo umuhungu wacu nabaye akamejeje. Aha ni hanze nkuko mubibona. Umuhungu abari kumwe na papa we. Murabona twe ntago baragira gute burira. Ndavuze it's been a while. Uyu ni papa we n'umwana. Ntabwo nazanye agatuma nkora video neza. So hano umuhungu barimo kwirukanka. Aha twebwe turi 7:47. So ndavuze let me do this for you guys tujyane turebe uko ibintu byifashe uko hanze hameze. It's been a while ntakora video ya outside. Ubu none rero naje nje tugiye kujya tureba utuntu n'utundi tuganire ibintu bigiye bitandukanye tujye ahantu hagiye hatandukanye ubundi dukomeze tugire gute iminsi y'icumi amasaha y'icumi. Yeah, come with us rero tugende. As you see tugeze mu modoka nkorabye tugeze mu modoka umuhungu abari hano kubera ko n'umuhungu wa mama mba ngomba kumuguma iruhande kugira ngo tugende nta rusaku nta kurira nashaka umwamata nyamuhereza papa we nawe aka driving sometime hari igihe nanjye nje imbere iyo yatuje. Guess what, let's go. Twamaze kuba ready twebwe hano ibintu byo kwambara imikandara byandwaje umutwe. Ubundi twebwe inyuma ntago twigeraga twambara imikandara ariko hano muri Amerika wambara umukandara waburi inyuma waburi he. Ubwo rero abashoferi tuziranye when I get there please nemuzayambika umukandara ko nanga kwambara umukandara pe. Anyways, let's go. Created by my husband. Twakomeje twagiye. As you see rero umwana hano abayambaye umukandara twambika umukandara akajya muri car seat ubundi tugakomeza tukagenda ngo umusore wacu way. Anyways ngango ko tukomezanye urugendo turebe what's going on. Kongera kuva mu modoka nyine turaruka hanze. Since what do you think? aho haba amatara ariko ahandi
kugira ngo nawe uvugemo. Football. Abahe? Bari abo hepfo, right? Bari. Okay. Okay. Ba Amerika nta kibazo pe ni nziza ariko ikibazo nabo ntago bagira amatara. Nkawe kubera ijyano hamwe haba amatara ahandi nta matara bagira. Okay. Okay, ubwo se ni ukuvuga bari gucunga umutekano. Kubera ahantu hishimye gutya bafatiye umuntu bamubomo. Anyways guys, ubwo nyine twakomeje kugenda dutamburiye gake tureba uko imihanda imeze ariko twari dufite imbere y'icyo tugiye gukora. Dore isa ubu saa moya najya kubasa kuri ebyiri. Dore saa moya zahangaha ubu ibintu bimeze. Ubundi mbere murabizi ko twageraga saa 3 hakiri ku manywa ariko ubu ngubu ibintu byahindutse buri kuba ari nijoro. Biri kuba ari nijoro ugasanga abantu bakije amatara ntubone n'abantu hanze ukabona umuntu bake umwe kuri umwe. Abavandimwe rero abavane Ikinyarwanda kirakamye ngikamura umuna guys. Where Karumuna wajya ubaza kavukira ariko yari ariko njyewe at least mu Rwanda nahabaye umwanya. Nzi different. What are you talking about, sweetie? You know where is Vugi? Eh? Okay, I thought uvuze ngo wowe uri wakakiri. Kagaramasi. Guys, gahunda rero ni ukugenda tubereka none ubu ngo twaje tuje. Turi kureba park y'umuhungu yakinene ya minota 2 ariko ikibazo ari dutara ariko se uyu muhungu ntago yabona uko yicara. Ntago ari zazindi yicaraho sanzwe amenyere. No, bafitiza bakuru indi ni y'abana bameze ukuntu kandi abona bahise bayikoresha. I don't think it's a good idea to be here. Sure. Guys, reka rero tukomeze urugendo kwa tugiyemo. Stay on the tune. Thank you guys for being with us. Thank you for kubana natwe. Turakunda cyane. Niba ubwa mbere ugeze ahangaha ntibagire gukora subscribe, like and comment, share kugira ngo n'izindi video zose tuzadukora ujye ubana natwe. Nukuri turabashimiye cyane wowe udahwema kuri video zacu kandi nawe uzicaho cyangwa ukihutisha jya ureba ngo utembereze tuvuge ibintu n'utundi n'ibindi ndabakunda cyane rero kuyavuga siko kuyamara. Keep in touch. Ndabakunda. Bye.